Ikaze nanone inshuti bakunzi bacu hano kuri News Lab TV, reka nizere ko mumerewe neza. Hanyuma nimunyemerere mu by'ukuri ninjire muri iyi nkuru itangaje cyane. General Sultan Makenga ni ukunze kubivuga neza ati guverinoma ya Kinshasa ati igihugu cyacu muri rusange kiyobowe n'injiji. Aha bavuga Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukunze kuca ibiti n'amabuye agenda amahanga asaba ko mu by'ukuri ngo yafatira u Rwanda ibihano, ngo kandi ko ngo u Rwanda rwamuteye rukamubuza amajya n'amaza, rukamubuza kuryama ngo agoheke, rugatera igihugu cye rugamije gusahura umutungo kamere. Ubwo abavuga mu y'agaciro iki gihugu cye gikungahayeho, na cyane ko arushinja kuba rutera inkunga umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cye mu by'ukuri mu ntambara imaze imyaka 4 ica ibintu mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Tshisekedi yagiye ahonga amahanga amabuye y'agaciro ngo amufashe kurwanya umutwe, ngaho ibihugu bimwe byo mu Burayi yagiye abyinginga ngo nyaboneka mwampa ingabo nkabaha amabuye y'agaciro mukaza mukamfasha kwivuna umwanzi. Ibyo bihugu rero harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byabaye ngombwa ko Amerika yagize n'uruhare mu guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birangira hasinywa amasezerano y'amahoro ndetse n'ay'ubufatanye mu by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. N'amasezerano murabizi ko yasinywe mu mpera z'umwaka ushize tariki 4 Ukuboza 2026. Ibihugu byinshi rero bikibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri deal noneho ku buryo bufatika zinagize uruhare mu isinywa ry'ayo masezerano, byakomeje kugenda bikuramo akabyo karenge. Ubwo ndavuga impamvu zifite ishingiro ku rugero rufatika, ariko ahangaha mbona bavuga ko ari ruto, ndetse zikaba n'impamvu zigaragazwa nk'agakingirizo ku mpamvu za politiki n'ubukungu zatumye ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo zimaze imyaka itagira ingano mu burasirazuba bwa Kongo ziri mu butumwa bwa MONUSCO, ariko zikaba zizwi cyangwa se zibarizwa mu cyitwa FIB, kuko Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite abasirikare benshi mu butumwa bwa MONUSCO, kuko bivugwa ko Afurika y'Epfo ifite byuzuye hagati ya 700 na 800 kuva mu myaka 30 ishize. Twagarutse ku mpamvu nyakuri yakuye ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko byagaragaye ko izi ngabo zamaze kurambirwa ibikorwa byazo. Abavuga ko wenda ruko zibona ko nta musaruro ufatika MONUSCO iri gutanga mu myaka yose imaze. Twagaragaje mu makuru yatambutse ko ibi byose mu by'ukuri ntaho bihuye no kuri guhari. Tubabwira ko ahubwo Afurika y'Epfo yabonye mu by'ukuri Amerika iri kugenda igira ijambo cyane ku mabuye y'agaciro, igakuramo akayo karenge, na cyane ko Afurika y'Epfo itabanye neza n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaje rero muri iyi nkuru turaza no kuba tunabikomozaho, kuko ni icyegeranyo, ni byinshi birambuye tuza kuba dukomozaho. Ahubwo noneho ndagira ngo mbabwire ko cyangwa se mbabwire kuri iyi nkuru y'uburyo Afurika y'Epfo yateranya amagambo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi bapfa aya mabuye y'agaciro atagira ingano iki gihugu cya Kongo gikungahayeho. Tunarebere hamwe icyateye ibi byose, ni hehe bateraniye amagambo, byarangiye bite, ese gica yaje kuboneka cyangwa se yaje gukomeza kubura. Ibi byose rero ndaje ngo mbahunze iriyobera mu makuru yavuzwe nyuma y'uko hari habaye inama yiga kwishora mari mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Indaba Mining. Habayeho rero guterana amagambo bikomeye ubwo Minisitiri Gwende Mantashe wo muri Afurika y'Epfo yateranaga amagambo bikomeye, ndetse yamagana amasezerano y'amabuye y'agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashimangira ko hakenewe ubumwe bw'umugabane mu micungire y'umutungo wa Afurika. Hanyuma Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli Gwende Mantashe we yagonganye na mugenzi we wa Kongo mu nama African Mining Indaba kubera amasezerano y'amabuye y'agaciro y'ingenzi Kongo yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize. Mu nama y'abaminisitiri yabereye mu muhezo Indaba muri Cape Town ku cyumweru, uyu Mantashe rero yashinje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicuruza cyangwa se
mu by'ukuri ibijya gusa nkabyo nk'uko abasesenguzi babiri bo muri Afurika y'Epfo biboneye iterana amagambo babitangaza. Uyu minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Louis Watum Kabamba, we yagaragaje nk'umuntu usuzuguwe ariko akomeza kwihagararaho avuga ko ayo masezerano afitiye inyungu igihugu cye. Ubwo ni nyuma mu biganiro bifunguye birimo abaminisitiri bombi, Kabamba yongeye gushyigikira ayo masezerano avuga ko atari inyungu ku ruhande rumwe kandi ko Kongo itigeze igurisha amabuye y'agaciro yo kubusa cyangwa se yayo kubusa cyangwa se ku mafaranga make. Ni ukuvuga ngo nk'uko bigaragara ubona ngo tubivimuze, yavuze ko Kongo irimo kureba ku nyungu zayo bwite mu gushaka abafatanyabikorwa batandukanye. Avuga ko Ubushinwa bwihariye kugura isoko ry'umuringa kizwi nka kopa, ubwo umuringa wose wa Afurika. Avuga ko ngo Ubushinwa aribwo bwihariye iri soko. Nk'urugero ngo amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ya Kongo aha Amerika uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi ya Kongo ku ngurane y'amasezerano y'amahoro Donald Trump yagizemo uruhare hagati ya Kongo n'u Rwanda akomeje kuba ingorabahizi kuyubahiriza. Abanenga aya masezerano kandi nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru The Maverick cyo muri Afurika y'Epfo ivuga, bavuga ko adafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubaka ubushobozi bwo gutunganya amabuye yayo, kandi asaba gukomorerwa imisoro n'ibindi bijyanye n'amategeko mu gihe cy'imyaka 10. Kabamba rero akavuga ko muri iyi nama yaravuye i Washington aho umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yari yatumije inama y'ibihugu 54 kugira ngo baganire ku buryo bw'ubufatanye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Uyu Mantashe yahise agira ati ntabwo ari kubw'inyungu z'igihugu cya Kongo ahubwo ni inyungu z'umugabane. Uyu Mantashe rero avuga ko Kongo yakuwe ku rutonde rw'ibihugu byashyiriweho imisoro ihanitse n'ubuyobozi bwa Trump kubera amasezerano y'amabuye y'agaciro. Ibi ntabona we biha icyuho politiki ya Amerika yo gucamo ibice Afurika kugira ngo iyobore. Ubwo rero umwaka ushize Amerika yashyizeho umusoro fatizo w'10% ku bicuruzwa byatumijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe hari 30% ku bicuruzwa byavuye muri Afurika y'Epfo. Daily Maverick yasabye Mantashe nyuma yo gutanga ibisobanuro ku byo abasesenguzi bavuze ko ari ihangana ndetse no kuba yashinje Kongo ibisa n'ubugambanyi, yahakanye ibyo birego byombi, yongeraho ko gushaka mu by'agaciro gushaka amabuye y'agaciro kwiyongera ku isi ari byo byatumye havuka ihangana rishya mu bihugu byateye imbere bishakisha uko byagenzura ihererekanywa ry'amabuye y'agaciro. Asanga hatabayeho guhuza intambwe nk'umugabane, ibihugu bya Afurika bishobora kwisanga bihezwa mu biganiro n'abashoramari mpuzamahanga. Avuga ko atigeze yita Kongo abagambanyi, ati ni wowe wabibise, ati ntabyo twabise. Hanyuma ati twavuze ko bagomba kureba inyungu z'umugabane aho kureba inyungu bwite za Kongo, ati ibyo ntabwo ari ihangana. Abajijwe uko Kabamba yashubije ibyo yanenze mu nama y'abaminisitiri, Mantashe avuga ko Afurika y'Epfo ikomeza kuvugana na Kongo kuko umugabane ukwiye kugira uko ukora ku bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Aho umwe mu basesenguzi utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano yavuze ko aya makimbirane yaba yatewe n'imibanire itari myiza ya Afurika na Amerika muri iki gihe. Yongeraho ko byanze bikunze ibihugu bya Afurika bizakomeza guharanira inyungu zabyo bititaye ku mugabane. Mantashe avuga ko ibihugu bya Afurika bigomba gufatanyiriza hamwe kurengera ubusugire bw'amabuye y'agaciro. Akomeza avuga ko gukaza umurego mu guhatana kubera umutungo kamere byateje akaga ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikungahaye ku mutungo kamere. Afurika y'Epfo rero ni kimwe mu bihugu bifite ingabo zitagira ingano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mu myaka yose isatira 30 ntabwo Afurika y'Epfo yigeze ibura abasirikare 700 cyangwa se 800 muri ubu butumwa. Ubwo ntabwo mbaze abaje mu butumwa bwa SADC, ntabwo mbaze n'abaje gufasha Kongo mu buryo bw'ubwumvikane hagati ya Kinshasa ndetse na Pretoria. Ndavuga
abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu butumwa bwa MONUSCO. Ejo twabwiye statement ivuga ko Perezida Ramaphosa yemeje bidasubirwaho ko ingabo ze zitazakomeza gukora cyangwa se kubarizwa muri ubu butumwa bwa MONUSCO. Reka mubwire impamvu nyakuri yakuye ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babwire ku kugarura amahoro muri Kongo, babwire uburyo ari icyanzu kijya ku mabuye y'agaciro ku ruhande rwa Afurika y'Epfo. Rero bakabona ko bitagishobotse cyangwa se bitacyoroshye kuko isi yose isigaye bibona. Hanyuma Sami DRC ndababwira uburyo yageze muri Kongo ishaka ibirombe bya Rubaya, nuko ngo ni mu nyungu za Afurika y'Epfo. Ku rundi ruhande reka mbabwire ibyo amabuye y'agaciro Tshisekedi yemereye Amerika, bikaba umutushaririye kuri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Nk'ubuhunzi yobera n'impamvu nyamukuru nkubwire mu by'ukuri igitumye Afurika y'Epfo yikura mu burinzi cyangwa se mu kubungabunga umutekano hano muri uyu mujyi wa muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bishobora gutuma rero nk'izi ngabo zigiye koherezwa muri Uvira birangira n'ubundi Afurika y'Epfo itazifitemo. Afurika y'Epfo yatangaje ko igiye kuvana ingabo zayo mu butumwa bwo kugarura amahoro mu Burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO hatangwa impamvu yo kwegeranya imbaraga z'igisirikare cyayo. Harabongeraho ikibazo cya mikoro, kutabona umusaruro w'ibikorwa byabo bimaze igihe kirekire, ndetse no gushaka gushyira ingufu nyinshi muri gahunda z'imbere mu gihugu. Izi mpamvu rero zifite ishingiro ku rugero ruto, ndetse zikaba nk'agakingirizo ku mpamvu za politiki n'ubukungu zatumye ingabo za Afurika y'Epfo zimara imyaka myinshi mu Burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za MONUSCO zigiye kumara imyaka 30 muri Kongo. Afurika y'Epfo igihe cyose yaho zifitemo abasirikare babarirwa hagati ya 700 na 800, biganjemo abo muri Force Intervention Brigade. Kohereza ingabo muri Kongo rero byashyigikiwe cyane n'abayobozi bo mu nzego za politiki ndetse n'abacuruzi bakomeye bashakaga kugera ku mabuye y'agaciro yaho. Ibikorwa byo kuvana ingabo za Afurika y'Epfo muri Kongo byateganyijwe kuva mu gihembwe cya mbere cya 2026 kugeza mu Kuboza umwaka wa 2026. Rero iki cyemezo cyatangajwe ku ya 8 Gashyantare. Hari abasanga gishingiye ku kuba ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko bitagishobotse. Kugarura amahoro muri Kongo, reka turebera mu buryo ari icyanzu noneho kijya ku mabuye y'agaciro. Kuva mu mwaka w'1990 Afurika y'Epfo yatangaje ko ibikorwa byayo bya gisirikare bigamije kugarura amahoro muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu by'amahanga, ariko usuzumye neza aho yohereza ingabo ikaba indi nkuru yo kubara. Ingabo za Afurika y'Epfo muri Kongo zoherejwe mu bice bikize ku mabuye y'agaciro, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, no muri Ituri ahacukurwa zahabu, koruta, gasegereti na cuivre. Icukumbura ryagaragaje ko abantu bo mu ngabo za Afurika y'Epfo bafasha mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'amagendu bitwaje ibikorwa byo kugarura amahoro. Ubwo rero benshi muri bo nkuko bigaragara bashinjwa mu by'ukuri gucuruza zahabu ndetse na karuta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bashinjwa gukoresha ibibuga by'indege bigenzurwa n'abasirikare muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi no gukoresha Abanyafurika y'Epfo baba mu karere nk'ibiraro by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Afurika y'Epfo ahangaha bigaragazwa ko igira abasirikare benshi muri Force Intervention Brigade ya MONUSCO, ibifite ububasha bwo gutera ndetse no kwirwanaho mbere y'uko umwanzi atera, bitandukanye n'uko ingabo za Loni zisabwa kudakoresha intwaro keretse igihe zihawe ayo mabwiriza. Noneho muri 2023 murabyibuka Afurika y'Epfo nk'abantu mwe mu Burasirazuba bwa Kongo ifite y'izina. Muri 2023 Afurika y'Epfo yongeye kohereza ingabo muri Kongo, nabwo zerekeza muri Rubaya, ni mu gace karimo ibirombe binini cyane bicugurwamo koruta, ni ho hakurwa koruta nyinshi ku isi. Noneho murabyibuka neza twabivuzeho, ingabo za Afurika y'Epfo ziraza zikora iyo bwabaga mu Burasirazuba bwa Kongo zirwana na M23, ariko ibyaje kuzibaho murabizi, wenda turaza kubigarukaho. Ingabo za Sami DRC zari zitiriwe kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu karere Kongo ibarizwamo, ariko Afurika y'Epfo ikimara gushyira ingabo hagati cyangwa se hafi ya Rubaya, ntibyari bigishoboka gutandukanya ibikorwa by'umutekano n'inyungu z'amabuye y'agaciro iharanira, kuko warabirebaga
ukabura uburyo bitandukanya. Inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yashinje Perezida Cyril Ramaphosa kohereza abana b'igihugu kujya gupfira mu ntambara igamije gusarura amabuye y'agaciro muri Kongo kandi bidafitiye inyungu abanyafurika y'Epfo bose. Bigaragara ko bifitiye inyungu Perezida Ramaphosa ku giti cye. Ingabo za Afurika y'Epfo zari zarahawe ubutumwa bwo kwirukana abarwanyi ba AFC M23 mu bice byose yafashe muri Sake kugira ngo bashobore kugenzura ibirombe bya Rubaya. Icyo gihe izi ngabo zashimyeho biranga. Hari umutangamakuru wo muri Afurika y'Epfo wavuze ko ishyirahamwe ry'abacukuzi ryo muri iki gihugu ryashakaga uburyo ngo rizagera kuri ibi birombe risaba ingabo zabo ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero byahitanye n'ubuzima bw'abasivile. Intego ari ukugira ngo bagenzure ako gace. Icyo gihe nicyo cyari kigamijwe. Amakuru kandi agaragaza neza ko Perezida Cyril Ramaphosa abifitemo inyungu za politike ndetse za hafi cyane, kuko intumwa ye yihariye mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Jeff Radebe ari umugabo wa Brigitte Motsepe, ari nawe uyobora ishyirahamwe ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro muri Afurika y'Epfo. Ndagira ngo ahangaha mubyumve neza. Amakuru agaragaza neza ko Perezida Ramaphosa, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, afite muri ibi byose yakoze afitemo inyungu za hafi, kuko intumwa ye yihariye mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Jeff Radebe, uyu ni umugabo wa Brigitte Motsepe, ari nawe uyobora ishyirahamwe ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro muri Afurika y'Epfo. Noneho Brigitte Motsepe uyu ni umuvandimwe wa madamu wa Perezida Cyril Ramaphosa. Mwumva uburyo naho bihurira. Ni umuvandimwe wa madamu, sinzi ngo umukuru ninde, ariko ni umuvandimwe we. Uyu Brigitte Motsepe ni umuvandimwe wa madamu wa Perezida Cyril Ramaphosa, umukiri wamamaye cyane Patrice Motsepe, akaba na murumuna wa Radebe, yungukira mu buryo buziguye mu bice ingabo za Afurika y'Epfo zirimo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Urugamba Ramaphosa yarwanye mu by'ukuri arwana na M23 rwahaniraga inyungu cyangwa se rwaniraga inyungu ebyiri, arizo gushimisha Perezida Tshisekedi no gushakira abo mu muryango we inyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gusa gahunda ye yakubise igihwereye kuko ingabo za SAMIDRC zatsinzwe uruheno burundu na AFC M23 muri Mutarama umwaka ushize, bituma ingabo zayo zose zisubira mu gihugu cyabo zinyuze mu Rwanda. Zatashye mu byiciro, hari abatashye ari Maiti, hari abatashye ari Casualty, hari abatashye mbega bimyiza imoso, hari n'abagiye batanga ubuhamya bw'ibyo baboneyeyo. Murabizi urw'imbwa yaboneye ku mugezi rutera kumoka mu rindi jwi. Hanyuma rero murabyibuka cyane Afurika y'Epfo cyangwa se SAMIDRC icyura ingabo zayo zari zaraje guhangana na M23 bikarangira izihangamuye. Hanyuma rero mu by'ukuri kuva mu Kuboza 2025 ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwahinduye isura nyuma yo gutangaza ku mugaragaro ko ibihugu byombi byinjiye mu bufatanye buzatuma ibigo by'abanyamerika bihabwa rugari mu bucukuzi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ataboneka mu bice byinshi by'isi. Aya masezerano rero yabaye urucantege kuri Afurika y'Epfo, anatunga akadirishya kose yanyuramo, anafunga akadirishya kose yanyuragamo akomeza kungukira mu mabuye yaho, kwinjizamo ishoramari rya Amerika. Bivuga ko ibyuho by'ubutegetsi bujegajega bitagishoboka kubinyuramo, birumvikana, kandi ingabo zihari zigakora mu buryo bushingiye cyangwa se bushyigikiye politike y'inganda za Amerika. Bigaragaza ko wahaguma ashaka gukomeza kubona amabuye y'agaciro n'utuvungukira ashobora kutatubona, kandi akishyira mu bibazo bya politike. Ahangaha rero ni nko kuhunza amagara. Ibibazo bya mikoro, reka turebere hamwe uburyo nabyo byabaye imbogamizi. Hanyuma kuba iki gihugu kitabonaho kizongera kumenera ngo gitwara umutungo kamere wa Kongo byonyine ntibyaba impamvu yo guhitana
murambabarira ntibyaba impamvu yo guhita kikurayo ingabo, ahubwo hari n'ikibazo cyo guhabwa ingengo y'imari nke bituma bagira ibikoresho bike ndetse n'ibindi binkenerwa bituma badashobora kumara igihe kirekire mu butumwa bwo hanze y'igihugu, kuko muri Mutarama umwaka wa 2025 AFC M23 yishe abasirikare ba Afurika y'Epfo 14, nabyo bica igikuba ku buryo rubanda n'abadepite bahise bose igitutu leta ngo icyura abasirikare bayo. Ubirebeye mu ishusho y'uko urwego mpuzamahanga MONUSCO isa nigana mu by'ukuri mu marembera, ingengo y'imari ya Loni igabanyuka buri munsi, imyenda n'igitekerezo mu by'ukuri cyo kugabanya umubare w'abakora ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bice bitandukanye by'isi byatumye kashugujugu zihagarikwa, ubwo ibikorwa byo gucunga umutekano biragabanyuka, birimo n'ibiro bimwe na bimwe birafungwa. Ubwo rero ibikorwa bya Force Intervention Brigade byo byagaragaye ko nta ngufu bifite, kuko yananiwe kurenza umutwe wa AFC M23. Ibyo rero nabyo byabaye impamvu nyamukuru, birumvikana ko ibintu bitoroshye. Ku rundi ruhande Cyril Ramaphosa ndetse no ku gihugu cye umwuka wa politiki si mwiza, kuko ishyaka rye ryatakaje imbaraga kugeza ubwo yiyambaje kandi amashyaka ngo ashobore kuguma ku butegetsi. Ayo mashyaka yose rero ntabwo yemeranya ku ngingo yo kohereza abasirikare mu bihugu by'amahanga. Ayo mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yo yanenze bikomeye ibikorwa byo kohereza ingabo mu bihugu byo hanze, mu gihe igihugu ubwacyo cyugarijwe n'ibyaha, ubushomeri ndetse no kutagira ibikorwa remezo. Ibibazo by'imibanire mibi n'amahanga by'umwihariko na Amerika bituma iki gihugu kidashobora kungukira mu bijyanye no kubungabunga amahoro. Ibibazo mu byerekeye ubucuruzi, igabanyuka ry'inkunga n'ubushyamirane ku ngingo mpuzamahanga, byose bikagabanya icyizere igihugu kigirirwa ku ruhando mpuzamahanga mu byerekeye ibikorwa bya gisirikare. Kuba Afurika y'Epfo rero yarakwinga muri Kongo mw'abantu mwe ntibivuze ko irangije ibikorwa byayo, ahubwo ni igice kimwe kijyanye n'uko mu gihe ingabo ziri muri iki gihugu zakoraga zitirirwaga cyangwa se zitirirwa kurinda umutekano, bikajyanishwa n'inyungu z'ubukungu, ariko ikiguzi cyabyo kikaba cyarabaye kinini ugereranyije n'inyungu zivamo. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Gashyantare 2026, 5 kuri 5 hano kuri News Lab TV. Turakomeza kuba